Pozdrav svima i dobro mi došli natrag u novi video. Evo ovako, do mog posjeta ima još pa jedno 10-ak dana, zato što uvijek idem petkom i to ima točno određeni petak u mjesecu kada se zbrajaju neki dodatni bodovi u mom demu. Tako da je vrijeme za pregledati zalihe i vidjeti što mogu iskoristiti svojih zaliha. Ako mi nešto bude baš jako falilo, otići ću u DM kupiti, ali gledat ću da ne idem jer se zaista držim tog jednog posjeta mjesečno, manje više, osim ako mi kažem da treba neka sitnica pa uđem i kupim nevezano. Ali čini mi se da nadam se da ću naći sve ovdje već u svojim zalihama. Ono što sam jučer upotrijebila, odnosno već uzela i nemam vam ovdje sad za pokazati, je Balea Q10 okoločna krema. Nju sam morala jučer uzeti jer mi je došla pri kraju ona olivalova koju sam koristila, tako da ono nemam je u ambalažici ovdje za pokazati vam, ali to je jedan proizvod koji sam jučer našla u svojim zalihama i nisam morala ići u DM. Ovako, trebaju mi vatice i mislim da ću uzeti ove da ih iskoristim jer su ovako ogromne pa da ih se riješim. I ove klasične tu, ove što inače koristim, ove Maxi, ali ove su još veće Maxi nego one. To mi je mama dala, nemam pojma ni otkud, šta njoj, kako, zašto, ne znam, ali idem s njima, ajde pa da ih iskoristim. Velike su mi ovako, baš su mi neshodne ovdje u ovoj moje košarici, tako da iskoristit ću njih. Ajde, kad smo već kod tih velikih stvari, pokazat ću vam još i uloške. Trebaju mi Dozoid Telepress zeleni, odnosno prije 200 godina su bili u zelenoj ambalaži, a sad su svi rozi, samo imaju ovaj dio zelenkast. To su oni tanki, ali malo duži. Točno će mi oni trebati ovaj tjedan, tako da njih isto vadim iz zaliha. Ok, to je to od ovih malo većih proizvoda koji su mi odmah bili tu gore. Sad jedna šta mi je super. Kad tako prođeš kroz zalihe, nađeš nešto što si zaboravio da imaš. I taman sam u MTS-ima pričala o ovoj kremi kako mi je dobra, ali sad sam uzela onu od ureje da iskoristim, tako da neću uzeti ovu iz zaliha, ali želim jer mi je toliko dobra krema, volim je. Ali drago mi je da znam da imam još jednu. To neću uzeti, ali ću uzeti ovu boju za kosu svoju. Sad još nije vrijeme, ali u ovih 10 dana moglo bi biti, tako da boju za kosu imam, taj dio je riješen. Nekako mi se čini ko da je to ta, stvarno ja se obično ispada nekako drugačije nego na kutiji, ali čini mi se da smo ja i ova cura s kutije prilično slične boje kose. Da, ok. Boju za kosu imam, uloške imam, vatice imam, odlično, ajmo dalje. Pasta za zube mi treba, pasta za zube mi je skroz pri kraju i imam i nju Himalaja, ova sa nekim klinom i šipkom. Klinom, da li je sa klinom, koji je neka bijela glina, čekaj pokušat ću naći natpis, ne mogu sitno, ovdje mi je mrak, ne vidim. Nim i pomogranete, šta je nim? Ne znam. Meni djeluje ako neka klina, zato što je onako sivkasto, možda nije uopće klina, zavrijavam, ne znam, ali uglavnom pastu za zube imam. Uzimam je sa sobom. Ok, treba mi i
koristim trenutno mineralni puder, ali uzet ću je u korištenje jer mi nekada dobro dođe za izblendati korektor. Sad sam zadnje vrijeme nekako to radila s jednom četkicom, ali iskreno malo mi je nježnija ova spužvica, malo mi je ipak nježnija, pa neka stoji onako otvorena sa strane, pa ću onda još vidjeti da li ću koristiti četkicu i dalje ili spužvicu, ali mi je nekako realno spužvica mekša je za to, pogotovo to nekako nježno okoločno područje. Ok, sad vidim, imam 4 kg za tuširanje, jedan mi treba svakako. Balea Buttermilk Lemon, volim ovaj miris, isti je ko one kreme za ruke, volim ga i dobar mi je. Onda imam Sweet Olive, ovo nisam još probala, to bi moglo biti jako dobro. Dalje imam Nivea Cream Sensitive, ovo je sigurno dobro. I mama mi je nedavno poklonila ovaj Tesori d'Oriente parfumirani gelić za tuširanje i ovoga mislim da ću ići s njim jer njega imala sam ga, ali ono davno prije 200 godina i uopće se više ne sjećam. Znam da je bio dobar, u smislu da je bio intenzivnog mirisa i da je bio ugodnog intenzivnog mirisa, ali ne sjećam se sad nekakav ono globalni sveukupni dojam da li mi je bio toliko dobar ili onako bio ok, ali mislim da idem s njim. On me nekako najviše zanima od svih tih gelova koje imam. Za Univeu znam da je dobra, ova me maslina iskreno isto zanima, ali dobro, to ćemo drugi put. Ovaj Buttermilk Lemon, njega praktički znam, samo što ga imam ono u zalihama jer mi je ok, dobar. Gledam što još to imam. Imam nekakvih četkica za zube, imam pasti još za zube dječjih i običnih, ali mi to sad trenutno ne treba. Imam ovaj Baby Love gel za tuširanje umivalicu, što god. To ću presuti. Imam uvijek 2 pakiranja, ona klasična u kupacilu na 2 strane mi stoje, tako da ću ovo raspodijeliti između te 2 strane. Gledam ovdje onu Zorinu micelarnu od Zorine masti, ali neću još iz sve te kremice, neću još, čekam da skroz potrošim sa svime što imam. Ali mi treba jedna krema za ruke. Uzet ću ovu Sjaja Natural Care krema za ruke, 99% ingredients of natural origin. Dobra ova krema za ruke, ali znate kako znam? Zato što ova jedna moja kolegica na poslu je ima i dobra je, zato sam je kupila. Imali su neku akciju 2+1, tako da imam realno 3 te kreme, ali jedno ću se staviti sad u torbicu jer mi je pri kraju ova koju koristim, a možda je čak pustim i na poslu, moram vidjeti kakva je situacija tamo sa nekom kremom od Balea koju imam već neko vrijeme, ne mogu sad, ne znam više točno da li je ona skroz pri kraju ili ne toliko, ali u torbu ću je staviti sigurno, pa ću onda razmisliti. Čak i nije toliko velika za torbu koliko to ima, 75 ml, da, ona od Balea budu 100, mislim malo je manja, možda malo ipak zgodnija za torbicu. Ali ljudi moji, to je to. To je to što ja trenutno imam za izvući svojih zaliha. Dosta proizvoda sam našla i mislim da ću moći zaista preskočiti još ovih 10 dana, da će mi ovo što imam biti sasvim dovoljno i onda ću nakon toga početi praviti spisak, ne nakon toga nego uskoro nakon ovog tjedna vjerojatno ću početi praviti spisak za nove proizvode iz tema koje želim kupiti. Hvala vam
nalazima što ste